Reka tubasuhuze cyane kandi tunabashimira kuba mumaze gukora subscribe, like, share ndetse na comment mutanga nyinshi, akaba ari nazo duheraho dukora ibiganiro bishyashya kugira ngo duhaze ibyifuzo bijyanye. Kuri iyi channel rero muhakura ibiganiro bitandukanye bibungura ubwenge mu buryo busanzwe ndetse no mu buryo bwo kubungabunga ubuzima bwanyu. Inkuru tugiye kubagezaho uyu munsi ni inkuru ivuga ku Burusiya bumaze hafi ukwezi kurenga bwaragabye intambara kuri Ukraine, aho iyi ntambara ikomeje guhitana abantu batandukanye ndetse n'ibihugu bikikanga ko ishobora kuba intambara ya gatatu y'isi yose. Uyu munsi rero tugiye kwibaza ikibazo ndetse tunagisubize. Ese Uburusiya bufite intwaro kirimbuzi zingana iki? Kuri iki kiganiro cyacu rero muri buze kungukiramo byinshi bijyanye n'umutekano w'isi ndetse mumenye byinshi ku gihugu cy'Uburusiya kiyobowe na Vladimir Putin. Perezida Putin aherutse gusaba ko intwaro za kirimbuzi z'Uburusiya zitegurwa bidasanzwe. Ibi byongereye impungenge ku isi, bavuga ko ishobora kuba intambara ya gatatu y'isi. Ariko abasesenguzi bavuga ko ibyo yavuze byaba ari nko kuburira ibindi bihugu akwirinda kwivanga muri Ukraine aho kuba ubushake koko bwo gukoresha izo ntwaro. Intwaro kirimbuzi ubuzimaze imyaka hafi 80 ziriho, kandi ibihugu byinshi abizibona nk'intwaro yo kwizeza umutekano wabyo. Uburusiya bufite intwaro kirimbuzi zingana iki? Imibare yose y'intwaro kirimbuzi ni igenekereza, ariko ikigo Federation of American Scientists kivuga ko Uburusiya bufite imitwe y'intwaro kirimbuzi warheads mu ntwaro kirimbuzi za Vladimir Putin cyangwa se z'Uburusiya harimo misile ndengamigabane ziraswa kure zigera ku 1185. Hari ziraswa ku mato atwara misile ziraswa kure 800, iziraswa mu kirere n'intwaro zirasa bombe 580. Warheads zigera ku 588 nizo zisanzwe zaroherejwe, aho zishobora gukoreshwa nk'uko inzobere zibivuga. Bivuze ko izitiro bya bombe za misile cyangwa amato bihagaze bite ugereranije n'ibindi bihugu? Ibihugu 9 ku isi nibyo bifite intwaro kirimbuzi: Ubushinwa, Ubufaransa, Ubuhinde, Isirayeli, Korea ya ruguru, Pakistan, Uburusiya, Ubwongereza ndetse na Amerika. Ubushinwa, Ubufaransa, Uburusiya, Amerika n'Ubwongereza biri mu bihugu 191 byasinye amasezerano yo kutongera ikorwa ry'izindi ntwaro za kirimbuzi azwi nka Non-Proliferation of Nuclear Weapons cyangwa se NPT. Amara ayo masezerano bagomba kugabanya warheads za kirimbuzi bafite mu bubiko, kandi mu magambo biyemeje kuzica burundu. Ayo masezerano yagabanyije umubare w'izo ntwaro ibyo bihugu byari bifite kuva mu myaka ya 1970 ndetse n'1980. Ubuhinde, Isirayeli na Pakistan ntibyigeze bijya muri ayo masezerano ya NPT. Korea ya ruguru nayo yayavuyemo mu mwaka w'ibihumbi 2003. Isirayeli nicyo gihugu cyonyine muri biriya bihugu 9 kitigeze cyemeza gahunda yacyo yo gukora intwaro kirimbuzi, ariko cyemeje ko gifite warheads kirimbuzi. Ukraine nta ntwaro kirimbuzi ifite, kandi nubwo ibishinjwa na Perezida Putin nta gihamya ko yigeze igerageza kuzitunga.
Bombe kirimbuzi yishe abantu basaga 1046 Hiroshima mu Buyapani mu ntambara ya kabiri y'isi yose yapimaga kilotoni 15, kandi wohezi zo muri iki gihe zishobora kugira kilotoni zirenga 1000. Ni nk'aho nta kintu cyarokoka ahantu haturikiye igisasu kirimbuzi. Inyuma y'umurabyo uhuma amaso hakurikira ikibumbe kinini cy'umuriro no guturika guhambaye gushobora gusenya inyubako zikomeye n'ibikorwa remezo mu ntera ya kilometero nyinshi. Nubwo ibyavuzwe na Putin byaba ari kuburira gusa bitari mu bushake bwa nyabwo abwo gukoresha izo ntwaro, buri gihe hari ubwoba ko uruhande rumwe rwibeshya ku buryo urundi rutekereza ibintu bikagera kure. Ben Wallace, minisitiri w'ingabo w'Ubwongereza, aretse kubwira BBC ko nta mpinduka barabona ku miterere isanzwe y'intwaro kirimbuzi z'Uburusiya. Ibyizo ntwaro bikurikiranirwa hafi uko n'inzego z'ubutasi zibivuga. Reka tubashimire cyane mwe mwese mwakomeje gukurikirana ikiganiro cyacu, atwizera ko hari byinshi mwamaze kwigiramo, haba n'ibijyanye n'umutekano w'isi ndetse n'Uburusiya muri rusange. Reka rero tubasabe gukora subscribe, like ndetse na share kugira ngo ibiganiro byacu tubakorera bikomeze kubageraho 5 kuri 5. Mwari kumwe na Protemba Rushimana, nimukomeze mugire impagarike n'ubugingo.